mwumva ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radiyo yanyu. Umutwe wa M23 washyizeho ubuyobozi bushya buzayobora ibice uyu mutwe umaze kwigarurira mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunapenda amani ya kwanza na mabato zifunguliwe na batoto basome na bapapa babanetu bapate makazi juu banateseka sana. Tunahitaji amani kwanza. Uwo numwe mu batuye mu mujyi wa Goma agira ati turashaka amahoro bwa mbere na mbere, amashuri afungurwe kugira ngo abana bajye kwiga, abantu basubire kubona akazi kuko muri iki gihe bamerewe nabi, ariko ikintu cya mbere amahoro. Mu Rwanda umutangabuhamya Boniface Nzabandora ushinja abayoboke b'ishyaka Darufa umurinzi gushaka guhirika ubutegetsi ejo yiruwahatwe ibibazo n'impande ziburana mu rukiko rukuru. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima muri Afurika araburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngaruka mbi ihagarikwa ry'imfashanyo zayo rishobora kugira ku buzima bw'abantu ku mugabane wa Afurika. Igisirikare cya Israel cyategetswe gutegura ingamba zijyanye n'uburyo abanyepalestina benshi bashobora kuva mu ntara ya Gaza. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radiyo yanyu. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Urukiko rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwasohoye impapuro zo guta muri yombi kwa Nanga uyoboye urugaga rw'abarwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu Alliance Fleuve Congo AFC mu magambo ahinnye. Nanga ashinjwa iki? Fidel Nyongabo. Ubutungane bw'igisirikare cya Kongo bwagiriza Colonel Nanga ko atahagaritse ubugizi bwa nabi burimwo kuboreza igufa abantu kandi ivyo vyose vyakozwe arorera. Uwo mutahe watewe kw'igikumu n'umucamanza Colonel Mbuta Muntu Parfait usaba ko Nanga ahagarikwa bidatevye akarungikwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Colonel Nanga yahoze ayoboye urwego rw'igihugu rwigenga rujejwe gutunganya amatora muri Kongo. Muri iki gihe ayoboye umugwi AFC akaba akorana n'umugwi ugwanya ubutegetsi M23. Abagwanyi b'umugwi M23 baherutse kwigarurira igisagara ca Goma. Abategetsi ba Leta ya Kongo bagiriza Nanga ihonyangwa ry'agateka ka muntu harimwo kuboreza igufa umuyobozi w'ishure mu gihe c'ingwano hagati y'igisirikare ca Leta n'umugwi M23. Ingingo ya Leta ya Kongo yo gusohora umutahe wo guhagarika Colonel Nanga yerekana twigoro tw'ico gihugu two gukubita intahe mu gahanga abafise uruhara rukomeye mu ntambara imaze igihe kirekire muri ico gihugu. Ndaco Colonel Nanga canke abamuserukira bari bwishure kuvyerekeye umutahe wo kumuhagarika. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubuzima muri Afurika yandikiye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio agaragaza uburyo ihagarikwa ry'imfashanyo za Amerika rishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ku mugabane wa Afurika no ku ngamba zo gukumira indwara z'ibyorezo zishobora kugera ku banyamerika. Uwo muyobozi Jean Kaseya agira ati igihe nabonaga amakuru hajyanye no guhagarika imfashanyo by'igihe gito narahangayitse. Ni gute dushobora guhangana n'indwara zihora zaduka niba tudafite amafaranga? Mu mpera z'icyumweru gishize Kaseya yandikiye abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika aburira ko hatabayeho gusiba icyuho kizaterwa n'ihagarikwa ry'inkunga ya Amerika n'igabanuka ry'amafaranga aturuka mu bindi bihugu bashyiraga mu ngengo y'imari ku mwaka abantu miliyoni 2 kugeza kuri 4 ku mugabane wa Afurika bazapfa bazize indwara zashoboraga kwirindwa. Uyu muyobozi akomeza aburira avuga ko indwara z'ibyorezo zizarushaho gukwirakwira hatabayeho gutera inkunga ibikorwa byo kuzihagarika. Agira ati iri hagarikwa ry'inkunga ntirizagira ingaruka kuri Afurika gusa ahubwo zizaba no kuri Amerika. Kaseya mu mabaruwa ye yombi yongeyeho ko ubushyamirane bwanabangamiye ibikorwa byo kurengera ubuzima mu bice bimwe bya Afurika. Yavuze ko imirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ingaruka ku gisubizo ku ndwara y'ubushita bw'inkende, iseru na kolera. Kaseya ati Amerika n'abandi baterankunga ntibagomba kwibagirwa amasomo yavuye kuri Covid. Iyo udafunguye amaso ku kintu kibera muri Afurika dushobora kugira virusi zihinduranya zigakurura ibyorezo bikatugeraho twese. Maroc yahagaritse abimukira 78,685 barimo kugerageza kugera ku mugabane w'Uburayi mu mwaka ushize wa 2024. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe intwara yo hagati muri Maroc kuri uyu wa kane bwatangaje ko igitigiri cy'abimukira bateshejwe bariko bagerageza gushika ku mugabane w'Uburaya mu mwaka urangiye 2024 ciyongeye ku rugero rwa 4.6% umuntu abigereranije n'umwaka w'imbere yaho. Ubwo bushikiranganji bwavuze ko ivyo bitigiri vyerekana kwiyongera ko abantu barondera kuva mu bihugu vyabo kubera ibibazo bitandukanye. Muri abo bimukira ibice 58% baturuka mu karere ko muri Afrika mu burengero, 12% muri Afrika yo mu buraruko aho igihugu ca Maroc giherereye, mu gihe 9% baturuka mu karere ko muri Afrika mu buseruko niyo hagati. Imyaka itari mike y'intambara mu karere ka Sahel, ubushomeri n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku barimyi biri mu mpamvu zituma bimukira barondera kuja ku mugabane w'Uburaya. Maroc n'igihugu kiyegereye ca Espagne kiri mu ishiramwe ry'ubumwe bw'Uburaya byarakomeje gukorera hamwe mu kugwanya no gutesha abimukira barondera kuja ku mugabane w'Uburaya. Maroc imaze igihe ikoreshwa n'abimukira baturutse ku mugabane wa Afrika ng'inzira ikomeye cyane yo gushika ku mugabane w'Uburaya baciye mu ibahari Mediterane canke Atlantique. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz kuri uyu wa kane yategetse igisirikare gutegura ingamba zijyanye n'uburyo abanyepalestina benshi bashobora kuva mu ntara ya Gaza baciye mu nzira z'ubutaka, izo mu mazi n'izo mu kirere. Fide niyo ngabo abahinkuru. Israel Katz yarakiye neza ivyo yise umugambi mwiza wa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump usaba ababa mu ntara ya Gaza kuhava. Abategetsi b'abanyapalestina barateye ivyatsi umugambi washikirijwe na President Trump mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Ico gihe yaratangaje ko ashaka kwigarurira intara ya Gaza. Abanyapalestina miliyoni 2 bagategerezwa kwimurirwa ku nguvu mu bindi bihugu kugira iyo ntara ihinduke akarere kari ku nkengera y'ibahari Mediterane gateye igomwe mu buseruko bwo hagati bw'isi. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yaratangaje kuri television Fox News mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ko abanyapalestina bashobora kuva mu ntara ya Gaza mu gihe iyo ntara izoba iriko irasubira kubakwa bakabona kugaruka mu nyuma yaho. Netanyahu yavuze ko iciyumviro cashikirijwe na President Trump ari ciza cyane kandi cotegerezwa kwihwezwa no gushigwa mu bikorwa. Yavuze ko bizotuma haba kazoza gatandukanye ku bantu bose bo mu karere. Abategetsi muri Ukraine bavuze ko igitero cya drone Uburusiya bwagabye kuri uyu wa kane mu mujyi wa Kharkiv mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu cyononye isoko riri muri uwo mujyi. Fide niyo ngabo arakomeza. Ayo hiramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri y3.radio.com. Ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, X na YouTube adrese ni VOA Radio yacu. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23 washyizeho ubuyobozi bushya buzayobora ibice uyu mutwe umaze kwigarurira mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera uri Goma arakomeza. Turi ni kuri Stade de l'Unité iherereye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bwa M23 bwakoreye ibirori byo kwerekana ku mugaragaro abayobozi bashya bazayobora ibice AFC M23 yamaze kwigarurira. Umubare munini w'abaturage bari bitabiriye iki gikorwa cyane ko byari byatangajwe ko nta kazi gakorwa mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi. Ahagana saa 4 n'igice nibwo umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 bwana Corneille Nangayebulo yageze kuri stade ari kumwe n'abayobozi batandukanye ba M23. Hari icyo yasabye cy'ibanze. Dukeneye kubaho mu bumwe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Tugomba gushyira hamwe tukubaka igisirikare cyiza gifite discipline, kandi ibyo byose tugomba kubigeraho vuba na bwangu dufatanyije namwe abaturage. Mu bayobozi bashya batangajwe harimo uzayobora intara ya Kivu ya ruguru bwana Bahati Musanga Joseph, uzwi nka Erasto Bahati, usanzwe ari umujyanama wihariye wa General Sultan Makenga uyobora igisirikare cy'umutwe wa M23. Uyu yongerejwe n'abandi babiri barimo Willy Manzingarambe wari usanzwe ari umuyobozi wa diaspora ya AFC M23. Uyu akaba ari umuyobozi w'intara wungirije ushinzwe politiki, imiyoborere n'ubutabera. Undi ni Amani Bahati Shadrack, umuyobozi wungirije ushinzwe icungamutungo n'ibikorwa
bikorwa by'amajyambere. Uretse abo hashyizweho kandi n'abayobozi b'umujyi wa Goma barimo umuyobozi w'umujyi, abayobozi ba komine ebyiri arizo Karisimbi na Goma. Muri ibi birori hashyizweho kandi n'abayobozi ba teritwari za Masisi, Nyiragongo ndetse na komine ya Kirumba, agace ko muri teritwari ya Lubero ubu kigaruriwe na M23. Bwana Corneille Nanga yatangaje ko kuva mu ntangiriro z'icyumweru gitaha inzego za leta uko zakabaye zigomba gutangira akazi. Amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza nabyo bigomba gutangira vuba na bwangu mu cyumweru gitaha nk'uko byemejwe n'uyu muyobozi. Nyuma y'uko aba bayobozi bashya berekanywe imbere y'abaturage bahise berekeza ku byicaro bikuru by'intara ya Kivu ya ruguru, aho buri wese yeretswe ibiro bye. Aha ni ahari hasanzwe habarizwa ibiro bya guverineri wa Kivu ya ruguru. Twabonye umwanya wo kuvugana n'abaturage bari bitabiriye ibirori batubwira ibyo biteze. Tunapenda amani ya kwanza, naingilia watu sana na kubaka bya vile. Icyo dukeneye ubu kurusha ibindi ni amahoro arambye. Abagore twafashwe ku ngufu, abandi bahura n'ibikorwa bibi bitandukanye. Ibyo ntidushaka kongera kubibona. Icyo dusaba abayobozi bashya ni uko batugarurira umutekano. Kuba M23 ishizeho abayobozi bashya ni igikorwa cyiza cyane. Njyewe ngiteye inkunga, ariko badushakira umutekano urambye. Kwizera neza ko bazi ibi twanyuzemo kugeza ubwo bageze aha ngaha. Wetu wanasema na wanashatugombola nini kila kitu. Ubu buyobozi bushya bushyizweho nyuma y'iminsi mike gusa umukuru w'igihugu wa Kongo nawe ashyizeho umuyobozi w'intara wa gisirikare General Somo Kakule. Ni mu birori byabereye mu mujyi wa Beni nyuma y'uko M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Dukomereze aya makuru yacu mu Rwanda. Umutangabuhamya Boniface Nzabandora ushinja abayoboke b'ishyaka Darufa umurinzi gushaka guhirika ubutegetsi ejo kuwa kane yahaswe ibibazo n'impande ziburana mu rukiko rukuru. Uyu yabwiye urukiko ko yafashe amajwi bagenzi be batabizi mu mahugurwa bakoze ayashyikiriza ubugenzacyaha. Eric Bagira ubusa. Buri munyarwanda wese ukunda igihugu yagombye kuba afite ubutumwa bwo gukumira ikibi kitaraba. Bwa mbere nashatse no kubivamo umutima urambwira uti bigumemo wasanga harimo ibyaha. Ayo namwe mu magambo umutangabuhamya w'ubushinjacyaha Boniface Nzabandora yabwiye urukiko rukuru nk'imwe mu mpamvu zamuteye gufata amajwi bagenzi be batabizi bahuriraga mu ishyaka Darufa umurinzi akajya kuyabaregesha. Nzabandora yinjiye mu cyumba cy'urukiko yambaye ishati ya karokaro mu ibara rya pink yayitebeje mu ikoboyi y'umukara n'inkweto z'umukara. Urukiko rwasabye Nzabandora kubanza kuraranganya amaso mu baregwa, avuga ko bamwe muri babazi abandi atabazi. Yavuze ko bamwe bahuzwaga n'ishyaka FDL inkingi ryaje guhinduka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire. Uyu yabaye intandaro y'impaka hagati y'abunganira baregwa n'ubushinjacyaha. Gatera Gashabana yasabaga ko atafatwa nk'umutangabuhamya kuko Nzabandora yiyemereye ko yabanye na bamwe mu baregwa mu ishyaka kandi ko yari umuyobozi. Gashabana yamusabiraga kuba umutangamakuru. Gashabana avuga ko mu bugenzacyaha Nzabandora yemeje ko yari yungirije Ingabire Victoire mu buyobozi bw'ishyaka. Urukiko rwavuze ko ntaho Ingabire aregwa mu rubanza yewe n'ishyaka rye. Bwisunze itegeko ry'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nta miziro busanga afite. Bwikomye Gashabana gushaka gutinza urubanza ku bushake. Urukiko rwanzuye ko ibyavuzwe na Gashabana yabivugiye mu gihe kitari cyo. Rwavuze ko iby'amasano ashingiye ku mitegekere y'ishyaka Nzabandora yagirana na bamwe mu baregwa bitambuza kumutangabuhamya. Nzabandora baba baregwa abunganizi babo mu mategeko n'ubushinjacyaha bireba bamusimburanaho bamuhata ibibazo by'umusubirizo. Yavuze ko mu bihumbi 2019 yabaga mu rugo kwa Ingabire ashinzwe kwakira abarugana ariko atabasha kumvikana n'abavuga ururimi rw'icyongereza. Yavuze ko yasabye nyirabuja kumwishyurira amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza ariko kugira batandukanye atari yagahuguwe. Yavuze ko yamenye amahugurwa bagenzi be baregwa ayabwiwe na Sylvain Momana. Avuga ko yamusabye amazina y'amahimbano yagombaga gukoresha mu mahugurwa, anamubwira ko yashaka umunyamategeko wazamwunganira igihe baramuka bafunzwe bimutera amakenga. Asubiza ku mpamvu yamuteye gutanga amajwi y'ibyavugiwe muri ayo mahugurwa, Nzabandora yavuze ko yasanze ari amahugurwa ku mayeri yo guhirika ubutegetsi. Yavuze ko buri tsinda ryahugurwa gukwaryo nyuma hakazarebwa igihangayikishije abanyarwanda muri rusange. Mu magambo ye Nzabandora yavuze ko bari bafite gahunda yo guhagurukira rimwe bagahirika ubutegetsi bitaga ubw'igitugu bwa Perezida Paul Kagame ndetse n'agatsiko ke ka FPR Inkotanyi. Urukiko rwamubajije ku bindi byamuteye impungenge muri ayo mahugurwa. Yasubije ko ishyaka Darufa umurinzi rya Victoire Ingabire byarimo kuvangura abaturage no guhungabanya ihame rya demokarasi. Yaba Gashabana nabo yunganira biko mu mutangabuhamya ko yivuguruza. Mu bugenzacyaha yemeje ko
wari yungirije Ingabire Victoire mu ishyaka none mu rukiko yabigaramye avuga ko yari yungirijwe na Justin Bahunga wo muri FD Inkingi. Yavuze ko icyamuteye gukomeza ayo mahugurwa yaragambiriye gukomeza kwegeranya ibimenyetso bigize ibyaha. Gashabana yabajije uwari yahaye Nzabandora ubwo butumwa bwo kwegeranya ibyo bimenyetso, yamusubije ko buri munyarwanda wese ukunda igihugu yakagombye kuba afite ubwo butumwa bwo gukumira ikibi kitaraba. Umwe mu baregwa yabajije Nzabandora impamvu mu majwi yatanze ntaho yumvikana kandi ari we watanze igitekerezo cyo kunyura ku bazunguzayi bafatwaga nk'umwanda bakabakangurira kwangaga gahunda za leta. Yavuze ko atari ihame ko buri wese witabiriye amahugurwa atanga igitekerezo, ahakana ko ntacyo yatanze na cyane ko atahamanyaga n'ibyakorwaga. Bamwe mu baregwa bakavuga ko ubuhamya bwa Nzabandora ubushinjacyaha bwagize uruhare rwo kumuyobora uko abutanga. Umucamanza akibutsa ko mu rukiko nta ntambara ahubwo hakora ibimenyetso. Nzabandora avuga ko ibyo bari bigiye mu mahugurwa bagombaga gutangira kubishyira mu bikorwa ku munsi wa Ingabire Day. Gashabana yabajije icyizere Nzabandora yari afite cyamuteraga kumva ko amajwi yafataga abagenzi be batabizi azakirwa nabo yashyiriye. Yasubije ko icyizere yari agifite rwose, ati n'ikimenyimenyi byarakiriwe. Bivugwa yuko icyatumye Nzabandora ava kwa Madame Ingabire ari uko inzego z'umutekano zamusabye kujya gutanga amakuru y'ibibera kwa Ingabire. Ni ikibazo Gashabana yashatse kubaza ninde ubivuga, nuko urukiko rwamubajije. Urukiko ruti byandikwe ko icyo kibazo kitemewe. Gashabana nta kurya umunwa ati binandikwe ko uburenganzira bwo kwiregura bwahonyowe. N'imvugo yarakaje bikomeye umucamanza ati ntibyemewe byandikwe ko Gashabana asuzuguye urukiko, ahita yicara. Uyu Nzabandora yahoze akuriye ishyaka Darufa umurinzi mu ntara y'Iburasirazuba ari naho akomoka. Amakuru dukura ku isoko zitandukanye zizewe kandi zuzuzanya atubwira ko nyuma y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana wabanaga na Ingabire Victoire, Nzabandora yagiye kumusimbura kuri serivisi yahagaye Ingabire. Isoko z'Ijwi ry'Amerika zikemeza ko Nzabandora yasabwe n'inzego z'umutekano kujya atanga amakuru y'ibera kwa Ingabire, arangije ajya kubibwira nyirabuja bituma Ingabire agira impungenge aramusezerera ariko ntiyamwirukana mu ishyaka. Ababikurikiranira hafi bakemeza ko kujya mu mahugurwa na bagenzi be yarangiza akabafata amajwi batabiza akajya kuyabaregesha kwari ukwihumura kuri Ingabire Victoire kuko hari ibyo yamuvukije atarakibona. N'urubanza umunyapolitiki Victoire Ingabire akurikirana yicaye hamwe bucece inzego z'umutekano zitamukuraho ijisho. Bagira ubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Mu Burundi abakozi bagiye mu kiruhuko mu mwaka 2023 barasaba umukuru w'igihugu gushyiraho ingingo ibemerera umushahara ungana nayo bahembwaga mu kwezi kwa nyuma. Bavuga ko bashyizwe mu kiruhuko bibatunguye batarageza ku myaka 65 yariteganijwe. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Ndayishimiye. Mu mwaka wa 2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasohoye itegeko rigabanya imyaka yo gukukuruka iva kuri 65 ija kuri 60. Iryo tegeko ryatumye abakozi ba leta bashikana imyaka 60 bari biteze gukukuruka ku myaka 65 baje mu karuhuko k'izabukuru. Mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2023 abakozi ba leta bagira ku 3354 bakukurikiye icarimwe bizeye ko bagiye kubandanya bahembwa ayangana n'umushahara wabo w'ukwezi kwa nyuma bari mu kazi ka leta nk'uko biri mu ngingo y'105 y'itegeko nimero 1/03 ryo kuwa 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023. Bankumuremyi Hermani yahora ari umwigisha kuri lycée ya Rumonge ntiyari yiteze gukukuruka ku myaka 60. Ibi bijanye no gukukuruka twarubiriwe ntitwateguwe, byabaye ibintu bije gihuruduka tutavyiteguye. Benshi twari tuzi yuko tuzokukuruka hageze no kuvuga ku myaka 65. Donatien Bitsindikiye yahora agendesha imodoka ku bitaro bikuru byo mu Rumonge yarafise amasezerano y'akazi y'ibyo bitaro yo gushika kukuruke. Imisi mike imbere yuko akukuruka yari yasabye ingurane yo mu mugwi muri banki kugira ngo ashobore kwikenura. Hariho ukuntu twagiye turafata amadeni mu mabanki imbere yuko tukukuruka, hanyuma ayo madeni twafashe amadeni twisunze imyaka y'akazi aho twokukuruki, hanyuma turanerekana impapuro turerekana ama-identité yacu. Barabona yuko imyaka dusigaje niyo twasinye isa nuko boduha amadeni. Wanashaka mbere jewe nasabye deni muri banke iyi BHB rero turagiranira
amasezerano wanashaka baranaza ku kazi baranagiranira amasezerano yuko je bazondihira gushika iyo myaka yo gukukuruka ikwiye 65. Bamwe muri abo bakukuruke bemeza ko batashe atamugambi barategura wo kubasha kubaho muri ico kiruhuko c'izabukuru. Niyo ngabo Tarsise nawe nyene yahora ari umwigisha kuri lise ya Rumonge kumvo zuko atamugambi yari bwategure ubasa nuko atacafisa akora kimwinjiriza amahera yosahiriza agafashanyo ko mu zabukuru. Ibikorwa mbona bise ivyo no bafise ivyimuhira gusa bimuhira gusa kogwa tugusukura ahuri adogwa inyuma y'urugo kigo duto gusa abine bise sinubwira ubuzima buragoye cyane batugoye rwose kuko twiko ca ruguru. Ubu mukukuruke yahora ari umuforoma nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ati ninjiye mu karuhuko k'izabukuru ntarapanga neza ico nzokora kugira ngo sinzobeho nabi. Ubu yaciye afata ingingo yo kubararima imboga ariko akemeza ko n'ivyahora bihuha ubu byahuhutse. Ubuzima bw'abakukuruke si coroshe kwe uri ku kazi yahora arira utari ku kazi yahora arira uho byunyutse ku bantu b'abakukuruke uringizo tomati yaca kabiri ntuje ku isoko kaca wikora kuri izo nyene ziba umwimbu ugenze neza aho izindi ugashowe yego ariko tubaye muri iyi minsi. Bankumuremyi Hermani we yemeza ko bamwe mu bakukurutse bamaze gupfa kubera ubuzima bubi bagiyemwo batabiteguye. Ati ka gacupa bari bamenyereye kwa guteramira mu bandi ntibyabandanije bituma baguma bigunze havamo indwara hanyuma barashengera. Hari abadandaje ibitungwa canke amatongo bari basanganywe kugira ngo bashobore kubandanya babaho kandi babesheho imiryango yabo. Abandi nabo bamaze kubona ko ubuzima mu Burundi bubananiye bahisemwo kuja bukuru bibe baja guhaha. Urumva gukukuruka si bibi ariko ukugiye wihutagiza bamwe bari bagina basha mbere hari abaciye bigira mu bindi bihugu kubandanya iyo mirimo byigisha barabakira neza nk'abari mu Rwanda n'abatari bake. Yego ko mu ntara zegereye imbibe hariya za Rwanda aha za guhera mbere za Matana kuduga Gitega Kayanza hehe. Hari abakukuruka ariko bari baratanguye kurangura imigambi bayibangabanganya n'akazi ka leta bari basanzwe bakora. Ni nka Hermani Bankumuremyi yari asanganywe ubunywero yigana ko yatanguranye amakarata abiri y'ibinyobwa bya Brarudi. Inyuma y'imyaka 15 akora uwo mwuga yagiye gukukuruka ageze ku makarato 150. Ikibazo afise nuko muri kino gihe ataronka ibinyobwa acuruza kubera ko hasanzwe hari ubukene bwabyo. Ati iyo aba Brarudi iduha ibinyobwa bikwiye nta ngorane zo kubaho nogize bica bisaba ko yiruka no mutundi dukogwa kugira mu rugo ubuzima bubandanye neza. Hermani Bankumuremyi ati tuzokora mu karuhuko k'izabukuru tugitegura hageze kukukuruka. Umugambi utegura kare hageze gukukuruka ukava mu kazi ka leta ukimukira muki wawe. Mugenzi we nawe yahora mu gipolisi yaciye atangura umwuga wo kurima no korora ariko akabona ko uburyo akoresha ari buto ku buryo akenera abo mutera intege. Umutahe nakubwiye ko noca ndima kandi warimye ufite umutahe urashobora kugira kunguka hanyuma nukorora noca ndima ubwatsi bw'inka hanyuma nkarima n'ibindi nyangorora rero hanyuma nkazanaza amata. Tarsise niyo ngabo nawe yakukurutse afise ideni muri banki aratubwira ico yo kwitwararika mu gihe hogira umufata mu mugongo akamuha agatahe. Nagiye arariha kredi ya banki nari mfise iyo mitaye nk'ibyo nobanza kuriha mbere hoho ideni mfise kuko ntaririshe nta mutahe ntavyo nobona nogira imbere ubu je niyumvira ndicomba nkabasi ngakuraho ideni ry'abantu bafise ikava ku muto. Mu runani rw'amashirahamwe y'abakozi Kosibo Celestin Savyimana arirongoye aremeza ko mu bakukuruke harimo abakibasha bamwe baciye baja gusaba ubuzi mu bigenga kandi babandanya bakora ibishimwa n'ababahaye akazi. Abandi nabo baricaye muhiri wabo kuko batashoboye kwitegurira gukukuruka hakiri kare canke batashoboye kuronka akazi mu bikorera utwabo. Kubona abantu mwe nabo bicaye n'uruhombo rukomeye ku gihugu. Celestin Savyimana asaba
abari mu kazi ka leta gutegekanya ico umuntu azokora amaze gukukuruka. Hari abagira epargne pense sibyo bariho mu mamuga muri fonction publique nta biri mu ntibarabishikako nko mu masosiyete amwe yegukira leta baragize barongera ko bakabika amahera buhoro buhoro n'umukoresha agafasha ushikaye aho uyu muntu amaze nk'imyaka 20 abikora asohokana donka baroye muri ayo nuze muri ako karuhuko kiwe acaronka amutaha utari muto ushobora kumufasha icyo akora akaronka icyo yifashisha. Ariko rero leta nayo yarikuye gufasha abakozi bayo kwitegurira kuja mu karuhuko k'izabukuru. Celestin Savyimana asaba ko leta yoshinga ikigo kijejwe gutegura abari mu kuja mu zabukuru mu kubigisha gutunganya imigambi bamye bifuza kurangura mu gihe bari mu kazi ka leta. Bidashoboka ko leta ishiraho ikigega cotanga ingurane ku migambi abakukuruke batunganije yobafasha kuronka ingurane bagashira mu ngiro imigambi bateguye. Celestin aravunira kandi akagohe leta ayibutsa ko bajya bakukuruke ari abantu baba bafise uburambe n'ubumenyi bwofasha igihugu kugwiza umwimbo. Kuba rero ataco bariko barakora babeshejeho n'agashahara k'abakukuruke nabyo byongereza bajya bigatuma igihugu kidatera imbere. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yatangiye gushyira mu bikorwa umugambi wo kugabanya guverinoma yo ku rwego rw'igihugu. Ese azabigeraho? So wa mbere ubigerageje. Thomas Kamirindi nibyo atubwira. Guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ifite abakozi bahoraho barenga miliyoni 200. Amagana muri bo bamaze kwirukanwa cyangwa guhagarikwa ku kazi by'agateganyo. Mu bimaze kumenyekana kandi abarenga ibihumbi 40 barashaka kwegura ku bushake bwabo, bashobora kandi kwiyongera. Abatazagenda ku bushake bwabo bashobora kwirukanwa. Hiyongereho programu zimwe na zimwe zishobora kuvaho. Guverinoma ifite ubushake bwo kugabanya ingengo y'imari ikoresha ho byibura amadolari triliyoni 2, no kuvuga miliyari ibihumbi 2. Nyamara rero imigambi yo kugabanya ubunini bwa guverinoma yo ku rwego rw'igihugu si ya none, yabayeho kuva na kera na kare, nk'uko Professor Justin Von yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Yigisha siyanse za politiki muri Coastal Carolina University yo muri leta ya South Carolina mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Presidents have been talking in one way or perezida bamwe bavuga ibyo kugabanya ubunini bwa guverinoma cyangwa se kugabanya ibikorwa byayo kuva Repubulika igishingwa. Founding of the Republic. Mu by'ukuri ni perezida wa gatatu Thomas Jefferson wabitangiye muri manda ze 2 yategetse kuva mu 1801 kugera mu 1809, n'abandi batandukanye bakurikiyeho baragerageje. Ariko twihuse tukaza mu myaka ya vuba mu 1982 President Ronald Reagan yashyizeho komisiyo y'abashoramari bigenga barenga 160 yiswe Grace Commission kugira ngo imukorere ubushakashatsi no kumuha inama ku mafaranga guverinoma yapfushaga ubusa no kuvugurura imikorere yayo. Iyi komisiyo yakoze amezi 18 yamuhaye imyanzuro yayo mu kwa mbere 1984 ivuga ko ishyizwe mu bikorwa yari gutuma guverinoma igabanya amadolari yakoreshaga ho miliyari 424 mu gihe cy'imyaka 3. Iyo Perezida Reagan yabashije koko gukurikiza, yatumye azigama amadolari miliyari 100. Indi myanzuro byibura 73% yaburiyemo. Imyinshi muri yo yari ikeneye kwemezwa n'amategeko ya Congress, inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Ntibyakunze rero. Naho President Bill Clinton wategetse kuva mu 1993 kugera mu 2001 yagerageje kugabanya abakozi ba guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ho ibihumbi 300 byibura, byaranze. Ahubwo umubare w'abakozi wakomeje kugenda wiyongera. None Perezida Trump wafite umugambi wo kugabanyaho byibura ibihumbi 200. Uko byagenda kose Congress igomba kubanza kwemera bimwe na bimwe. Mwakoze inshuti kudutega amatwi, tubararikiye n'ibindi biganiro radio yanyu bategurira buri munsi. Nshimiye n'abagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho.
ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.